Jora Karina, Bible Prisoners, Mr. Disney Development, cari kaham tu no Cari kaham. ang porinai mathai Firman kotoma kaham 2 ni 20 ni simi 24 jora hake ahai hnei sakha bachadi jerai bai bumano tui ha Israelo kifilei thangdi o churai no butharna nainai rok theibaikha hake Joseph bachawoi jerai bai bumano tui ha Israelo kifilei thangkha ar khelano bufa Herod ni yakchuo ha Judea ni bugra engei tongo hnei khnai Joseph aro thangai tongainani kirijakha bo imango tei bo sajakma bai Galilee amchayo thangkha hake Nazareth hnei town khungsao tongaikha bo Nazareth cha hinjaknai hnei diari rok samani abo nangfaina bagui se omo ongo asungno hambai kathar elambak porma bisintei kaitor jung jodono hamani kupulung khaithon amen Gai tak te krok Jora Jangnai, Kia Kanai, Miss Kiasuari Devorma. Saya pajang saya soalnya tinggal langkai kena hambai di Jora Nai sini kita semua boleh hambai kai sensu lainnya sini yo dong tapi no semua mau hai kita borok kabang kan joining saya kai tanol lob lah ye te kai terbaik beringi tong mana tuh awan baik ya suri lain Eke beda tuh yang apa kasih point itu suri mana nanti tanggal mereka pakai itu nono mau jara sanjani jara wajeng mati kita sehain hai cinci babu bai fourth mau je online prayer meet jeng joto nono mati kita hai nono suri nanti bagi jara nih bagi nono balik kena hambai teo pandaran nono naik hai tongki te suri sanja cinci joto youth nih bagi je tini joto no hai orang online meet join khai mangka te terus kango te bani thani suri sanja oki te bu kabang youth rok khai te bu join khai mana khai chini yo je online prayer meet no no jadi jona te bu phan kra khai di chini bu khaw te bu ni bagi faith no strong khai di terus kango te chini yo youth rok je tini participate khai na yo online meet joto ni bu khaw no tong jata di joto no phan kra te joto ni je janjani khai te khlayo nang tong jata di joto ni no Isa suri mau nang caya juga pakai nak kerja tadi. Suri mau ni mung bisa kaito. Te tam bisa kaito. Te juga pakai nak kerja tadi suri mana ni mung bisa. Amen. Jora to tongko kai kebo bersama ni bagai bersama kari bersama kai puja no kai chana hambai anggan besar sabana abang saya ani kale belai tong so man tomong saya rong haken rong la kati kai kai buna katson ang belai mane mo gan no tu yang top tong su kai chon no man ei kai belai ke khasa ma to mo gan no Hani khale belai to togo kai to no har manani bage hani polale ton to jago sugai no har manani bage Sogar di sana hambai
sung lo ham ra nai cái cho lệ đi đi sơ làm ra bỏ nó bỏ lệ mất thang là đi phai sung lo ham ra nai cái cho lệ đi đi sơ làm ra bỏ nó bỏ lệ cứ lang là đi phai hầm bay ani suga di sona hầm bay ani suga di sona ani khale belai tau tau kai cho na man man bagen ani fola le don thong za go so ga na man man bagen so good night sukha ole kai tôi bay to người na sukha tông thai ole so good night sukha ole kai tôi bay to người na cho các con thầy hầm bay ani suga di suna hầm bay ani suga di suna ani khale belai tau tau kai cho nó man man bagen ani pola le tong thong za go so ga na man man bagen so ga na man man bagen so ga na man man bagen ambai Hambai Simon no ini first time songo try kami belai kana to ka try to observe tu okay ngasuk le kare ini message tu ne nurul me baksa lagi Ephesians mani 6:4 Ephesians 6:4 orang ko ro bai ko cerai rok joli jakna tuike ta khorai di aboni slai sobrai ma kaino bo khna oi phorong ma bai snamai ti sai Ephesians songorot ngai mano ingreso And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So, kai chona hambai, sing basically Ephesians 6:4. Ephesians 6:4 obono tuino tini nai tini message obom gangke oro tini youth plus tini buma bukha. First, jini buma buka ba jini parents rong ni correction, jini parents rong ni jengno bahai ke upbringing kai jengno tu bona ni nam. Dalam bak tui ese buma buka hisabe, jeng bahai ke tu bujak ni nang, engkai abu ni bising ti kai jeng jerai rok ba jini youth rok, jeng bomo hai kai ye. Dalam bak modeti kai jeng alamati himna ni nang, abu no tu ni song nai. Okay.
basically orotan sanana hingga elambak ni bisingti khayi o jorang kha jung yot no tuye chini message ngai tongmani hingga o yot ni jorao jung tam no hingga onek সমস্যা tongo problems chini youth life problems chini upbringing obrok jotto mane reflect khayo chini life o tabo problem ni kok sana thaka hingke o youth ba sikla sikli o jora o boyoso jung onek somoyo u jung efficient 6 ni verse 4 nukma hai onek somoyo jung elambak ni moteti khai elambak ni phurungjak ma hai khai ba correction tikai jung tubu jagani bagai chini manners ba chini characters chini upbringing ro ngo abo onek effect khai kaisa hingkai chini manner hamyang manu chini character chini tomung jamung chini kok sanani chini tongnani mane chini joto character ngo abo reflect khainai hingkai jung joto saimano o youth ni jorao thangnai jung saptao class khanaka temptation no tiyei abo hingkai jung kaisa belok jakmung jung kaisa kono manei bai phuno tamni gau sungjar jung temptation bai ni bisingti khemangse jung thangai dong hingkai chini bisingo o generation ponong ka jung je o generation no tongo belai khai a character building go jung nugui manya aro basai maya aro onek kom aboni bisingtunyo chini o bad manners chini characters eba khai jung okrarong no sonman riya eba khai chini a tomung jamung jung bomo haingnani nang oborok ngui manya marok obo joto upbringing rok obo effect khayo kai obono tuino tabungni dino jung obono no focus khlainai je problems chini o jorao ngui tongo oborok ketalia oborok jung surprise ngani kokboya nga obo ketalia tabuk kwbangma temptation ni bisingti khayei chini life o chini langma o onek lama korori jakmung jung tubu jago ngai jung first John 2 ni 16 jodi verse refer khaine ka ngai lambang ni bisingti the lust of the flesh the lust of the eyes the pride of life himani kok aro jung nugu jung a sungjani tomung jamung bai jung pailaya sungjani je jolma jolsa sungjani a chini a rangjagri jak sungjani a je pleasure they sungjani a je pride of life himaro jungno besek effect khlai nga oborok bai khai jung temptation tubu jago nga oborok simiya tini jung thangnai class rogo jodi khnai ne kangai kamkai abono jodi bujiwi ne kankai jung elambang ni bisingti bahai kai escape khayani elambang ni bisingti jung bahai kai yoknani nga oro jung elambako kwbangma obo hai verse tongo love mung rogo nanya thangka kai love mung ni 119 ni 11 verse rogo abo tongo aro chini elambang ni bisingti kai jung nugo the King David mane thy word I have I hidden in my heart ni samani nini kok thai nini elambak nini kokro ani bukhawo ang tini chobui narakha that I might not sin against thee jate ang nini against ang sumjok khayati khai ko onek somoyo jung a temptation kalai thangmani pisone tamu karon hangke kai tuni kok thai chini bukhawo jung naragya hangkai kai tuni kok thai chini bukhawo chobui toni hangkai jung temptation phaikro muitu kuring thango elamba chini bising nge chini bising kok thai elamba ko practical life ba akon bai jung jodi narak toni hangkai abo jungno awaken khayo temptation phaikro jungno sisari tubu nga oro ang tinta tini ni topic o tinta point no nai tinta problem chini youth life o jung face ngo practically wa jung nugui mano o present ni jora o jung face ngo nga a tinta problem number 1 ka ke
problem with friends. Problem number one ke जों tamo face kai. Problem number one is problem with friends. जों जत्तो bororok no o sungsaro ba chini o sikla siklini jorao जों good friends toninani musungo dol kaham bayap kaham kijing kaham obrok जों musungo yaba elambang ni bisingte one of the saddest jeta verse जों nugui mano elambago bible lo teisa haino hai जों refer khanya thanga hangai Psalms 142 verse 4 no jodi nanya thanga ke oro raja Dayud ba King David botamo saga hangai ani yagra yago nasik naidi kebo kurei ini sao look on my right hand and see for there is no one acknowledges me refuse has failed me no one cares for my soul yagra phaching nasing naibo kebo ano admit khainai kurei kebo ano bujinai kurei kebo ano shelter ba refuse katiwi manu जों अनेक समय दल बायब गाहाम दंखा kai dol bayab kaham bisinti lama manu जों बिपदनि जराव जों लामा खरै दंमोन जराव खा आबो हायसिं गाहाम जिनि बिसिनो दंखा के जों काजाकि इंगो याबा जों अर practical life of 142 verse 4 जिनि King David जेता एलम्बाग verse King David नि बिसिंति जों नुगो केबो kurei practically wo solution nanya thanga ke abo kurei abo kaisa problems jini o yo to जों face kai jini bisingo all the wrong type of friends jini bisingo tongkha ke abo jotoni slai jono nosto khai berai ribo abo teaching ba bayap gori khai gori abo sicha ni जों नुबोयोमोन tongmani bisingti abo nang nosto khai nini langma nini life nini hopeful di abo jono na chai na ga abo kaisa problems जों face ngu kai abo ni bagai tesa elambag ni bisingti ni जों ma thangpiro Proverbs 12:26 nanya thanga ke the righteous should choose his friends carefully, for the way of the wicked leads them astray. Tini elambak jino phurungo. A dharmic bishe ba righteous ni jing jini sabo ki jing tongnai dong. Jini jing sabo no bai hayake jino abo lama koror nani lama jino tlangai. Ka abo ni bagino a righteous life, ba righteous money, but zoom the righteous and money Christian bisinte. Abo belai important. Many times zoom a lama wo kurini bagai a righteous lama zoom only man bagai zoom abo consequences zoom fail. Jini bisingo wrong type of friends zoom invite klaijakting jini langma wo jini laibo. As a result zoom tamo ongke lama korowo lama derawo abo ni result to zoom failure final disappointment final in life many things abo aro tong abo bagai kebang ma el baro hai far na thangkan ke first Kings ni 12 chapter no norok pori wi nai kan ke abo ro tongo jeta rewu buam ni koroksa King Solomon ni besla bobini life bo mistake je jagawo bo okra rokni ba council of elders sing elambago nugo in the multitude of counselor there is a safety je jagawo council chini laibo sing mano nini kok biti kaham gian ni kok kaham ni kok lama ni kok je jagawo sing mano ajagawo lama mabo mano piaba oro rewu buam ni koroksa first Kings 12 chapter on rok 9 ne kan ke nobinai bobini laibo a sikla sikli ni yot laibo bini a friends rong ni kok akab bo o
elders the council sing mana nang mani apti hai borok ni kok naya ui bini friends the wrong type of friends obo hai ni friends rong kong bokana ui bo decision naka a decision namani bono dong sok laika ba onek kisu azaga wo abuni jeta result abo je asol council mana borok bonai ba ab borok ni council ba bo azaga wo tini revolt ba juddo himarok tubuka war himani tubuka ni northern kingdom ni bisingo aje war himarok tubuka aboni bagai ozaga wo sung tini tamo nok ngke as a teenager eba kai sung teenage life ni youth life ni sing sini jabe afro tini onek somoyo buma bo phanjang nai roko ak mai bagai ang elba ifem 6 nok ma hai abo hai phurang mai ni bagai jeng jini one suk money jini lifestyle jini way of thinking jini perspective ko ba no jini bisingo a environment sing involved in change ngi thangu ngai jini kanma chuma jini kok sangani jini manner jini character bebang abo selai jagi thangai ngai oro sing elam bago je modesty himarok onek somoyo gamai thangu elam bago first Timothy 2:9 no akok sawo jeta jeng bomo hai nang as a Christian but abo puno Christian sini sama kogi as a human being puno ini a modesty man sini bisingo gering ithanai aboni bagai ini parents hinjang nai rokbo buma bo phai hinjang nai rokbo borok saimana nango they need to know bong ni cherai rok bo direction no himbai tong what type of friends bomo hai friends rok bai borok godalai geringai tong obrok jotto parents rong ni abo daitto plus tini at sikli hinjang nai rokbo borok saimana nango abo elambang ni bisingte ga obo hungke number 1 point jeng nuka oro jeng problem with friends so onek kisu lama korai thang jeng a je foundation no jeng yarung no jeng koroi jeng gobang mani khonjo no jeng khana gobang ma borong ni opinion no jeng khana a opinion no jeng invite khayo chini langma bo jeng abono cultivate khayi inculcate khayi jeng abo hai lifestyle ba abo hai borok ngai thango okay number 2 points problem with parents kaisa hingkai tabuk buma bo phani bisingo ba parents on bisingo a problems jeng nugu jotni major problem amnuk ka hingkai buma bo phate cherong ni bisingo lack of communication buma bo phabai bosa borong ni bisingo a communication gurui beleke lacking inga hingkai lack of communication gurui hinga hingkai jeng aro onek misunderstanding ba onek bujimu dera niwo onek dera mo tubonai aboni bagai buma bo phani duty tongo jeta instruct khainani jengoro elambago Ephesians 6 ni verse chapter 6 ni verse 4 nuka and ye fathers provoke not your children to wrath but bring them up in the nurture and admonition of the Lord tini buma bo phani hinjang nai rok norok nong ni chere rok no correction khlai ka kai joli jangna tei khaiye ya joli jangna tei khaiye for example tabo jeng clear khaina bagai baik bungo horing somoy ka khlai male jeng practically wo jarai kono mungsa sek chayao khlai phono bo correction bui phono chijaka kai bungo pha bono bunai ba bumani bisingti phono correction kai kintu a bumani correction khayo ni khaitani wo asuk joran pai thangka kintu a tangri correction khlai jaka tangri bo bujaka abo elambang ni mote dikhai bo cherip khana jagi tabo kebo cherai bo tatal phono saka
tangi hingke elamba ko already no sairi wo jerai no khurengya sani no abo sumsong bising ke tatal sanani bo abo ini bising mo mo haike sa sai nga bo tatal saka example nga tatal tangi saka abo elamba ko saya himi ro ko phunuk na nango correction khaimani pore abo elamba ko saya elamba ko abo haike phunuko abo ni begese nangtini correction khlaija abo no teisa a jerai bising a understanding tu bui na nango bono bu ni simi bui correction থাকে না আবার correction দিয়া তিনি correction ni bising bo onek lama tongo abong ka elamba mate abo kono dino deraria ya kai jeng abuma bu phani buma bu phate jerai ni bising onek gap ngi thanai onek gap ngi thanai ga gap angka hangkai abo hamjak ma haike nukjak la তিনি correction elamba ni bising di jeng nuk hangkai it is out of love hamjak mani bising di se je kono buma bu pha bini bosano hamjago mane bo hamjak mani bagi sa correction khlai kintu जों ta mono khangkai a correction khlai tani bo parents ni problem tongo a strategy elambak moteti abo gothobya hingkai aboni bagai parents ni belai duty tongo je elambak naimati haikai जों borongno bring them up khainani जों borongno nurture khainani जों borongno phorongnani admonition of the Lord je elambak moteti phorongjana nangma haike जों abo tuwana ga abo जों Ephesians 6:4 जों mukha ga aboni bagai te kaisa example जों tubai mano parents ni bisingo jere rongno bahaikai nosto khlaisi maro hamjago hini hamjagai onek somoy parents rok yes जों hamjagai gibri mato abo kono hamiya but belai jere rongno a material side to phunugui simani bagai jere rongno nosto khlaisi abo kaisa thiko there is nothing wrong hamjak mani kono chaya kore tiaba जों am belai materialistic phasingo buma bopha hinjanai rok borok bongni jere rongno guide khlaijani wo am material side phunukmang ba bongi bagai obo haikemang a affection tubumang tini a jere rongni bisingo kaisa material jinis ta habai thango ba materialistic ngai thango a possession inga materialism mani abo kaisa sumsok habai thango through materialism ka aboni bagai जों elambago haino hai refer khaina thangka kai phoringmungni chapter 1 ni verse 8 to 9 thangka kai जों nugo King Solomon bini elambangni bisingti sajlano tamsa hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother nini buma bupha banini mini aphani a instruction onro khanadi tenini o buma bupha je norong no kerong rikha a law rikha abono yakarnani ya tini obo hai elambak ni je instruction जों mainya ba जों a je buma bupha rina nangmani abo rijagyani bagai borongso a materialism phasingo जों belaikai bahari thang ga a materialism phasingo thanga ga tam ga a jerai mani bo bini bisingo nosto ngai thanai bo materialistic phasingo mangsi bini bokhangai thanai इंगे जों साइमानो borongni bokha kono dino kono satisfied kaimeya one after the other bo kaisa pore te kaisa bo abo musungnai इंगे obo haingi oboni bagai Ephesians 6:1-3 was invitation nugo children jererok norok nongni bumao phani kok khanadi tini obedience ngi bumao pha ap phorongmungno kuboi phorongmungno tini ap phorongmungni bisingti se जों tini a generation bo je inheritance जों naragui mano tamno naragui mano right a phorongmung as a foundation ayarang because materialism abo chini bagai sampodongla abo chini bagai a manthai mani aboya tini elambakni ayarang elambakni aphorongmung elambakni bisingti aje lama manmani abo sitongokne nga obo number 2 problems ang tini shortly kan sanai obo number 2 problems number 3 problems hinga hangke obo hangka damage norgo tar khanabai 이 그나
Hello? Okay. Hello. Number 3 problems. Okay. Number 3 problems is finding a mate. Oro sung joto no bujinani nango sung youth sung toroi tongo sung growth ngai tongo chini physical ongthon chini aging ongthon chini mentality ongthon emotional ongthon bebak phasing no sung jata stage mane upgrading sung toroi tongo ngai sung joto oro saimano youth ni jorawo finding a mate obo belake important topic belake important point chini bage because sung saimano finding a mate oro chini youth rongni partner rutuk thani obo elambak ngoteti jodi kurungjak yangkai deramung mani belake laitete se sung social media o khulogi naikangkai everyday jata high divorce rate sung nugui tongo tini bihik besai kaijangmani yagulo borok kaglaimani khorok jabai tongoi te khorok jabai thangmani mane obo busuk kaitini mokolo busuk je abomination busuk je selangma singjate busuk aboni kirima singja bus jata condemnation kaitini tini o je right type of mate sing je borok no rutuk nani nango as a partner hisabe itu belek important tabu oboroni kebangma story sung khenao kebangma boroni khete jerai yo bujia uitamo elambak ni moteti sung thangya ni bagi tangai ni sung nuko thasingo sung elambak porine ni bisingo sung nuka tini kon kani thangni abo sialam ini aji kon sakai ni lamati simiya sung osung saro ro kai tini kok be sing choli wi thangani kai tini kok thebe ki tini of physical nature physical life of sung kai tini hamari mani thangani bini same principle no sung use khainani na kintu hamini apa khorok busuk sung khorok busuk kai tini a principle by sung choli wi use kai data beleke kom hingga aboni bagi no sung tamong kai tini chini finding a mate by finding a partner chini life of there are a right type of borok ni ani bagi there among phayo ga aboni bagi jeng yo ya kanya ni abo data as a partner money abo it is not about temporary abo thiasa so jeng abo kai lifestyle sing thangsu fashion sing thangsu kasi trend hai jingi thangsu borong ni bisingo o jinista sangros nugo ga oboni bagi jeng all right type of mate right type of partner o hai lifestyle sing yo dong ni bisingo lama koroi tongo because sing a right type of mate right type of person sing rutu ya we go sing ni pansung ma ba sing kam sing aboni bagi norok nugui mana sing practical life of ani life ani ichai mane dialogue belek common ya dana sing nugo ani life ani ichai ni rago aborok bufang sakani baklai marok norok nugna ble tam oborok tono oboni bagi chini life chini ichai ni jeng a principle no apply khai thangana jesut apply khai thangana aseng no aboni consequences botong nung hockey bai thingka hangkai a horni ni a hockey no khamrinan aboni bagi jata sing physics ni class rogo sing nokma hairo obo mani in every action mani there is a equal and opposite reaction ma haita ga abo tongai aboni bagi sing a lama hangkai elambang ni bisinti aboni bagi o youth life obo chini bagi belai warning obo chini bagi sungno lama derai tongna ya prini hoite sungno right type morality wo so aku bu ini lama sungno tubu nani a lama o sungno tubu abo kai chini bagi correction so a lama o ungi tongka kai baseng a lama o ungya
segang जों आ गुबुननि लामायाव जों बेस खायै जों आ लामा गुबैथि खायै जों बागै बिनि जों सासानि बागै आबुनि बिसिंनि जि लामायाव हामानि बागै हायखाय जों जिनि whole life जों disappointment frustrated generation बसंगै जों आसायनाय जिनि बिसिङाव कोनो हामजाक मुं kindness affection मानि दंला बेलाय dryness जोङै थानाय जिनि लाइफ tasteless जोङै थानाय अबगै जों नगो practical life बम बुमाबो फाहिनजानाय रब अनेक समय बंनि चेरावनि बागै जेता पार्टनार रंनो रुतुगै रिनायबो दंगो सेलेक्ट खायो अनेक समय मिस्टेक मानो हायके मिस्टेक मानो ता मंगै if the marriage does not work आ कायलाय मुं बिहिग बसायनि बिसिङाव कायजों माने परे बरक प्रब्लेम फायगोन काय पेरेंट्स बो ब्लेम खालायजानाय अबनरक सेलेक्ट खायमा बागै सिंसियो अबनरक चॉइस खायमा बागै सिंसियो अबनि बागै अनेक समय बुमाबोखा आबो हायसिन जारो दंगो सोशल the economic condition of borong nahari base खायै बसाबती रंनो फिक्स खायै but reality वो तामनो नाहारना नां माले more importantly abo borok lacking गै दंगो because all society समाज जे economic side जे a status आइनो से borok बिसे face खायो focus खायो marriage money it is about abo kaisa till death do us part ma haijau long term lifetime aboni bagai borong itu ka beleke temporary nahar monggo beleke shortcut aboni bagai sing elam bangi bisingti sing jadi build up ni kai elam bangi bisingti aku wi hamzak mong jadi manya ke sing lama corona aboni bagai hari sing last verse nainai Ecclesiastes 12:1 norogamai baksa naidi Ecclesiastes ang cover pa na yan. Ecclesiastes 12:1 Birmani sal phaya sini nung sikla jorawo nini snamnai sano bukhawo muitu klaidi Tamni hunba nung ang omotui ke tongthokliya hunai mas hana ni sal sam bawi phaire rugo desa porinai Birmani sal phaya sini nung sikla jorawo nini snamnai sano bukhawo muitu klaidi Tamni hunba nung ang omotui ke tongthokliya hunai mas hana ni sal sam bawi phaire rugo Okta no punuk na nai kai o youth life jini bisingo o youth ni jora wono capable ni jora jini bisingo potential ni jora o sikla sikli ni jora wono norok nong ni as nam nai sa norong no otak nai sa nong ni je creator jini god jini creator mujo klaidi o sikla sikli jora wono tangring gang kai a jora tongke se phaya segan ebakai a je and the years draw nigh a je boyos जों बाहायके जों अनेक समय वान सुगो ओ बाहायके आं एसे एज कासे थांगाला बाहायके आं आंनि बार्थडे आं बाहायके एसे बयस जों थांगासा साइसेमे बाहायके बसर थां बिसि थां अबरक जों अनेक समय सरप्राइज जों अबो हायके नचिनि youth life जों थाङै दं आस्ते आस्ते आ बयस कोनि जराव थाङै दं आबो हाय दिन फायानो Nini kono kok kaham sajang nani lama tongolak. I have no pleasure in them. Sabo tini pleasure tongnai. Nung nini o yot jorawo kai tuni an lama tui khai jeng tong thoka kai. Kai tuni an naima tui khai jini o hamari jeng mangka kai jini life o jorawo. Nini a boyos kom nung bura boyos ngui thangma jorawo bo nung o kok kaham nung saimanai. Nung bahike tong thoka nini o jorawo kai tuni hamari bomo hainka bomo haike nini a story inka nini life bo obrok beleke kai tuni
जों सासानो निनि लाइफआव अनेक नों साइ मानाय फियाबा नों दिनि अ youth नि जराव नों काइटोनि लामा दैखाय नों तंथौलिया नों निनि लाइफ निनि इच्छा खायसि नों तंथौसिबो at the end जे last कालनि जराव नों बयस निनि बोखा तंला निनि नों बो कौनो नों गाहाम कक सानाय नों बो गाहाम फोरोंनो नों कलांगाय थानाय माने का अकक अबनो साना नायो अ youth जरावनो बिसि possibility belai ke o jaga kait ni samung tangna ni chini bisingo samung tangsugui manu obo hai boyos ungka youth ni boyos kintu sung je pro aged ngai thangana afro possibility singai manu kait onek somoy bukha khulogiri manu kintu khulok phasing himbo sung afro te samung tangna manu manya aboni bagai o jora ono sung kait no muitu klanya ni jora sung jani philosophy no ya जों sak noya aboni bagai tini जों obono belai o tinta short message जों obo tebo detail buskangni salo जों nailenai oboni tebo जों line by line topic by topic जों obo hile thanai but more three things belai important jata जों problems or your problem जों jata practically जों bomo face khlai ba khlai man ba khlai tongo oboro tini oboni bagui no tini जों o youth life जों belai materialistic जों luxurious life oboro जों aboni phasingo जों belai khaprom jak ganang umani ni thani bo mani tongmani kaham abo kaisa blessing but nini bukha abono tui simi jeta setup umani nini bukha aro tui simi fix mani abo si suno nosto khayo kaitor sungno guri ke tongli abo musung mani kok samaya kintu kaitor sungno tongrinani musungo bini phasingo si kintu sung a jagao sung pogoi thango pongmani karon bo tongo obono problem sung bomo hai tai bai sung kising snam bomo hai bayap no sung chini live sung invite khlai obrok joto matter khlayo chini parents rok sungno bahai ke guide khlai bahai ke phurung correction khayo ini simi khayo kintu abo elon mote chair jagia tangai nung tini correction khlai jena nangka obono hamjak mani bagai khlai jago obo elambang bisinti chaya obono sung elambak ni mote tike sung correction khlaya angai sung aboni problem ungui thango inga abo chini parenting gobo problem ingai sung o youth life sung aste chini a life sung partner utuk thani obo problem ingai obrok besuk sung consequences chini ab sung problem aboni bagai oro let's remember our creator os o youth no jadi sung azora chini bagai ta phairu azora hamya phainai phaipono sung kaitro o build up kai kan kai so belai ki content chini life belai ki peace ngai in the day sambo whatever difficult situation abo sung kaito ni hamari chini bisingo tongkha kai o youth to sung belai kai khaksang mungmanai content ngai chini bukhamai belai inner but sung chini lifestyle no sung sungchani phasingo sung yakari rikha sungchani nogwaro sung hiklai rikha je phasingo kobon di aingono kobona jat thai gangai aboni kuno direction dong kuno right direction je nogwar kobona aingo sisung thanggating aboni bagai hambai kai no belai ki sermani nango ang sermani nango sung joto sermani nango obo chini bagai challenges sung oro face mark khainai sung face mark khlai nangai ga abo kebo avoid khainai ya sung face no problem challenges no sung face khainai kai lama ti sung success victorious overcome khlai manai is only through the scripture kaitin ko te krishna ni bisinti sini se abo sung overcome kai belai ham your love chapter chini joto youth joto team sung obrongoti reflect klayano merit klayano chini life
Bojago sung derai dong, bojago sung correction manani nang, bojago sung upgrading nani nang. A upgrade, a correction, abu elambak ni motete kaito ni lamati kaisi sung manali. But obobo kaisa challenges tong nai. Jajagao kubuni lama asuno deramong bo phainai, asuno tebo temptation bo phainai. Jasa kubuni lamati himani nayo, a narrow way ti himani nayo, chikon sa lamati elambak ni kaito ni lamati himani nayo, asuno temptation phainai, asuno lama korori mong phainai, asuno obstacle phainai. But elambak jeno guarantee riwo, sure riwo, assurance riwo. Kaito ni bisinte, all things are possible. Nothing is impossible with him. Aboni bagai jeng a trust, a faith, jeng kaito ni bisinte jeng sanlayana keri hingga ke tong hanggai jeng tebo kaito ro jeng bro tongani abon phasingo jeng sanlayana. Te ala amati ke jeng tong. Hambai norok jatono kaito lo jato. Sorry nai, kisisa sorry mani bisinte ngopai. Molbruni migrant faculty belaka hambai tinini o Lord's Day the evening saring salo nono sung nini okok thai nung sung rika tini o youths sung onek facing o kaito of problems tini bising o obo tongo tongnai phiaba kaito nini lama tei besak lama tong tini youth ni bagai tini o sikla sikliwo jeng nini passing o nini direction jeng hingka kai jeng besak si sini langmawo sini lamawo besak si hamari to phiaba jeng nini a direction jeng himya ani life ani icha as a principle by jeng himjak te ingmani kaito jengno besak si derari jengno besak si disappointment klai sini life besak si tasteless besak si dryness sini langmawo jengno tubu because jeng one sugo jeng saksang no jeng God ngai mano hine phiaba elam bago kok sau abo full ni bukhaw si okok sau there is no God foolish ni bukhaw si okok sau there is no God the foolish had said there is no God ni phiaba kaito nung tongma bagai no kaito tini o lama kubui mabon nung suno puno gitu kaito nung o tini o youth ni life bo jeng himtani wo gobang ma obstacle gobang ma hindrances gobang ma temptations tini lama bus kango phayo haipono nini bisingti simisa overcome klaimano a lama kubui mani nini bisingti oro joto youth jeng je direction jeng himbui tongo kaito nung chubadi khairok jati nung jeno a lama saya wo jeng him tong kaito nung withdraw klai nini phasingo nung jeno a lama kubuni phasingo tini bukhano jeno songsawi build up kai nung jeno tisali kai bebak surima hambai kaito tini bagai thinai de thangnai su Krishni mongbai suri sa amen